L-istudenti tas-seba' sena konkorrew biħġarhom biex jieħdu sem fl-attività bl-isem Mal-Melodija. Lan ta' din l-attività li kienet l-ewwel attività tax-xorta tagħha kien biex il-letteratura Maltija tiżżewweġ mal-mużika kontemporanja bis-sem ta' grupp ta' madwar 60 student u studenta mill-Iskola Medja fil-Kulleġġ San Benedettu. Il-lingwista Maris Camilleri analizzat mal-istudenti l-poeżija bil-Malti Asfur Ċkejken tal-poeta Awċi George Pisani, waqt il-kantanta Megan May u l-pjanist Alejandro Spiteri Monsinier urew lill-istudenti l-proċess ta' kif tliet strofi mill-poeżija setgħu jissawru fil-lirika ta' kanzunetta. Spjegaw pass pass kif il-lirika titqabel mal-melodija, il-burdata u r-ritmu. Dan wassal biex Asfur Ċkejken tiġi rekordjata f'kanzunetta moderna u oriġinali. Diversi studenti li ħadu sem kollha bitbissima fuq fommhom tennew kemm din kienet attività sabiħa li se jibqgħu jiftakru. ħdimna kollha flimkien, kulħadd ipparteċipa u kulħadd ħagos. Oġbitni kif bdew ikantaw. Oġbitni ħafna li kienu qed jipparteċipaw magħna, nixtieq nara wkoll jisfnu naqra wkoll. Il-melodija vera oġbitni. Il-kap eżekuttiv taċ-ċentru tal-Ilsin Malti Norma Saliba spjegat li l-għan aħħari u li l-istudenti jieħdu gost jitalmu il-letteratura Maltija permezz tal-mużika fl-iskola stess, stil ta' talim li hu kemm xejn differenti minn tas-soltu. Permezz ta' dan l-eżerċizzju kollu aħna nixtiequ li nippromuovu il-ħidma tagħna għaldaqstant l-Ilsin Malti illi bekk it-tfal ikunu qegħdin jitalmu il-Malti mod iktar pjaċevoli u nixtiequ li din ma tkunx l-ewwel u l-aħħar attività li norganizzaw mat-tfal.